Biag ti tao. Babae ti anak talay na. Nakipimpintas ng umin. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikati kayong ingas na. Isa nagpintas ti anak ta. Bakit? Huston ti may isa nga anak ta. Jack kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na. Kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklakaam ton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Jack nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti ado. Tamangala ta iti yaya da. Ngam nakurapay tamot. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Jack ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang to dahi ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipa ito ti Diyos dahi ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganag bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamakantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasidangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awat ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mata kasinublat mo ang mangisala iti anak ta. No kas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da iti balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog ta day bagak? Anya dahita bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwa sa kinton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay sana. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Ladingitak, ngam di ka palubusan. Ladingitak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bay ama siyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Ay, pasensya ka na. Naranaak ngamin tinala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsek agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dubliak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan bakit tan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto.
Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tap na panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdanak na saysayat lang ag sinatan ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nan ti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Jak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nulapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasim mo ti apo ka o ka. Naku na namat kid di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lang ta anak ka. O ala, sumrekan lay na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwam nga agnanaad ditoy? Awan, si saklaang dito eh. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ang mayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko dito eh. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, umay kakitintag merienda tapay. Kanuntan ti in-take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo, Ha? napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka iti tip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Ket aksapsapol dahi ti kasukat ko. Apay ngay mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kantaga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Uy, mani. Gusto ka iti dayta. O, ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panag-inistorya tayo, honey. Lena? Saan ang maturog tinobyon dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyom? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapula. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaan yan. Anya? Mariknak ti bandog kon ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit.
mapanang ije syudad, tayo naksapulong ti asawak nanang. Anya, apay amum ay ati pang sapulam kun kuha na ijay. Sapulok ha. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga na nagparparit na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya, Masapol na mayawit kong ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sami. ay anyan, manipong mo nga mimpimadaw. Saan na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin nila na ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawit ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak, Ben. Ngamdya kon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho kito eh. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan ta kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena! Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Kisa na balik, dati anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatek ti asawag nanang. Ay, uray ay ayatam, no di na ka mo ay ayatan, awan serbina. Isu alipata munday tarik nam kandilena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awampay urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka, nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day ta nga min tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray kasano ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okat, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang tana, ada asawa na. Kasmat lay tinobyom. Anya? Hay, kasanon ti asawam ije probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena, ngam mabalin, jak kaya, tamay tulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong dayta, iso nga amok ti bagbaga, kan adan ka padasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya tama itulad ka kanya. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Ken, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko ken kuana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat ko muten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka day ta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaammo ditan. Ikari, di kan pagri katitisidong ko, Lena. Agbiag kakas la rena. Itad ko kami na sa pulan. Kan agabang ak itipagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yung ti panagdan nata. Tamo maten, ado na iti negosyo nga sa sikaswa. Wen, maawatak day ta. Iso nga ayos laang, Densyo.
Densyo, nasaya tay may ka. Anday bakak. Ano tayo tahani? Masikugak. Tanya ko mahita. Sana problema tayo. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabaila ka suportaran. Anya? Aywanam nga ruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kas nakaano lang iti maladaga ti apukok, Ben. Ang amita, dakulan. Dandan ni agiskwilan. Wen nga ron nanang. Mano natawon tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Wen nanang. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramin nila na kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sana balay, taadan anak mo. Nanang, kayat ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektari atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga doon nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalaangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbangam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Why? Kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang ti baro ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng ngagangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga, Rod. Yalan kay ti danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadipay ti sigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sininaak tinubyo ki Jay. Kapay, ano sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di patay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti panakalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Abangan no niya teramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad? Kasano kayo ang kalagiti ubing? Jak ka mo teramidag, friend. Awan na pulos ti imbati ni Densyo a kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sabali a babae. Anya? Ay, friend, pumanong kalaangan dita syudad. Agawit ka ni dyan probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasit pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan dagiti trak ng bunag iti inapit mo amula manakaw. Una nang. Kaya't naranaak man ang tinangina a presyo ti imula katarong. Ay weng nga raud. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Una nang. Kaya't patsyak a parabor ti apo ti amin a bendisyon a maaawat ko. Why, winanak ko.
Nayat uday ti Diyos, takinaasyan na tayo iti apukaw. Una nang. Kanwan gayam. Nasaon ni tatakan draw nga ilako na ti ababanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang! Trakpay! Una na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, katang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tadag kita? Kumusta kayon, Ben? Lena? Nakalagip ka, mate? Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam, natayon ti Amada. Tatang! Ato yun ti pinaalam na danom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen. Ni Girlie. Girlie, anak. Agmano ka kaninanang mo. Anak ko, ay nakumusta kan? Ay nadakkel ka gaya man. Ay na nagpintas ka, anak ko. Shakti naman ako. Kumusta kan? Apay nga itakalang nga agpakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod di tiruar. Di tayo nagtipagsaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo di ti probinsya. Naasiunay ti Diyos, Lena. Iso tinagapan namin dagit aparamor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Nakunapay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinublian pa'y kan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paay ko kan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. di mo isukat ti pamilyam iti kinabak nang tanag ti baltang isudan tumetlaeng ti asitkam. Alagagayam ti tan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan dito'y drama tayo biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Hello, papagayam na imbag nga oras yo amin. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dispensaran yon papagayam, no italaang manan na maka-upload ti pagayam yo. Sa bali manan nga episode, ti sagot mi ita kada kayo, kat manipo di ti part 1, naging kay ti part 3. Ngam ti kami patangatang ita, kat ti umuna paset, wano part 1, ti pakasaritaan, ana pauluan, dagiti ulila, nga aggayo. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Virgie, apeng agluluwa ka? What?
Malagip ko lang amin tinapalabas. Tinapasama ka dagiti dadakkel ta. Friend, Kaslang pupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ninanang ko. agpada ta, friend. Agpada ta iti marikrik na. Agraduara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagraduara ko. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirumbang agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, at ti diplomat. Sikat ti pangisagot nak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayim ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman nakmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyum. Saan ko ang magteng ti kastoy. Saan ak ang makaadal. Adun ti utang ko anay bag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. Lumakasapul kan iti trabahom, siyak mati sumublat nga agiskwela. When Ivy. Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalem. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alakat, good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta iti boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga rod, friend. Pagyamanan mi met dagiti ado a bendisyon nga ipapaay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Mala, magantayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagadunto pa'y Nana Flavia. Basit la dayta. Dayta na ti regalo kan ka nagraduar, Virgie. Agyaman ak Nana Flavia, nakaananos ka unay kada kani iti gayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yo, babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Nana Flavia. Oops, awan tag sangit. Sangot ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Malalala, mangantayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo. Ta sigurado amarabyan manen asumangpot da itay. Napan manen si Mukmon iti arak di ta kaaruba. Virgie, nakalpas ka ti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos. Awan mo't nga tanti pambar mo. Janos. Ada pa'y responsibilidad ko iti biyang. Anya? Di gayim ko tinang paadal kanya. Iso nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayim ko. Tapno makaturpos mat akas kanya. Saan ta pa'y nga agasawa? No bilang lang. Agayan ayat talang. Tano nakasagana kanton, apa ikasar kanyak. Isunton ti panagsimpata. Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanyak. Iso please. Aklunan na kuman. Janos. I love you, Virgie. Janos. I love you, kunak. Sige man lang. I love you too, Janos. Agyamanak. Promise, di kanto paldaangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasa ang iti board exam. Ay na, talaga na. Unay ti Diyos ka data, friend. Friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak.
Tanoad dan trabaho, ag-eskwela ka matan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Ngam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadal, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayong ton madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Sige. Agyaman na ka. Sige. Awagan kan tumanon dito, madamdama. Bye. Bye. Oh, kastigayam tirik na ti maadaan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak, takas kini Janos tinagbaling anobyo. Ay, madanag anak mat. Tamang ano. Nulukwan nakto lang. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga adu dagiti agusto kan kuana. Sapay la kumata din to alilawan tinobyo. Siyak to kumalaang ti ayatan na. Aginggat ingana. No, kasta. Saan pa nga mo di gayem mo? Di may papan ka data? Saan pa'y? Tamabainak amang ipod no. Okay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. Mabainak. Ah, iba inak? Kasta ka di, Virgie? Ni, saan? Adda ngamin saritaan mi. Asakam to lang makinobyo no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpet ka. Agyaman na. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalikoken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Kandinak to isukat iti sabali. Promise. Si kanto lang ti ayadag. Aging gatong palbiag ko. Ang mga no makakita kanto iti napimpintas ng siya. Kat panawan nakton. Saan to ang mapasamak te kasta? Jack maaramin day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. Aha. Oh, at iti pagbayad mo. No kasta, nagsweldo kan, friend. Uy, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyaman nak. Ngam, sobra da ito Alan, idulin mo. Tanaimbag lang adda ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyaman nak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan ka iti nga allowance mo. Adayo adak-dakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldo kita. Ngam ti sweldom idi ka sales lady. Agyaman nak, friend, Talaga anaayat ti apo ka data. Tauray kas nila ang ti trabaho kidi. Na isakripisyok matlat ti panagadal mo. Isa nakagradwar ka iti kolehiyo. Wen tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte idi. Agasom da ita. Dandan ni sursurom amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Wan dakkel atulong dagi jay, friend. Wen, kat day ti pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmat nga rod dagiti ado a sakripisyo. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan, friend. Kasar nga rodo na pare. Anyat kukum ngay. Mapmapanan titawan. Adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya, ni, apay ngay. Nobya mo hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare. Ang awan pa'y ti saritaan mi akasta. Mabayag pa ang mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majay nobyam.
Marianos, naminsan la nakita. Ngam nadlaw ko ang natal na babae. Nasingpot siguro dahi niya. Wen pare, talaga na singpot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta kato. Ay, bakit man? Damag, napailang. At nagkatanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita nakainom akon. Pangarabatam nga rod iti kwarta. Basta. Dahil 5 gasot. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya. Naipos manan. Apoy, naipusin tayo abang. Manumatlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamat la ak kwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damat permit nga agpapabang. Kam di mo pa ilay pangato ti abang. Dagi siya, dua pa baya border ta iti may sa kwarto. Kaasida nga rod. Ang mumat nga ulilan ademang dagi jay nga agayam. Kaya, may salamat na dyan, may sa. Ni Bridge. Dakilan ti sweldo na. Regular pa yan, iti pag-isursuruan na. Sana ya? Ngam iso ti mang papaadal ijay gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Agiswil na pa ilang amin ko. Bakbakitanan. Apay aya apakibiyangam ida kato. Kasano diyang pakibiyangan. Kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na! Malugi ta. Ipangatong ti abang ta. Awan day ta asi-asi. Isudak iti at imasyan kada ta. Tagpada ta ng awan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragragsakak na si Katikaduhak. Mapukaw ko amin nun basta saan asika, friend. Uray siyak, Ivy. Patpatgan ka unay agayam. Kaslakap sa atin ti pangibilbilangakan ka. Kasta akmet, friend. Adun dagiti ng daldalanan ta. Doon niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ti kasto pa nagtintinulong ta, friend. Wen, Ivy. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy, adda ipudnokan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend, sorry. Ngamdiak kaya tagilimad kan ka. Iso nga ibagakon tagpaiso. Kat sapay ko mata maawatan nak iti daytoy. Sorry. Ngam inaklon kun tinabayagan nga agdatdaton kanyak, Ivy. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga adda trabaho na. Diyak na kauray. Ivy, kagura na ka di. Sorry, ha? Apay kumakagura ka. Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaguraan ka, katawan mo't dakas nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad. Saan ka nga ubing tapno paritak din ang makirelasyon? Win ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta at tulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, maikawa akon a friend. Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dayta ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka mat, friend.
O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman nak, Virgie. Ne, sobra mat na ito'y. Una na, nayuna kong ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mat ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mang mangagyukin ni tatayo akato. Di yu ikaskaso balasang ko. Amoyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensyaan nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayam ko. Namin, adun ti na itultulong nyo kada kami. Ken, uray ti kadwa mi nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay kano anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mat adakdakkel ti abang da. Tanalawlaw nga amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alaan yun, Nana. Basit matlatin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala kat agyaman ak nga rod. Naimbag mat, tana regular kagaya man iti pagadala na pangisursuruhang balasang ko. Wan, Nana. Ngunay dayta na panagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Ha? Amom, makadlawakan ka. Anya manin. Sika talaga. Manipod ang denobyam. Kanayon ng tipagwapom. Uy, inspirado ka niya. Nagtal na ka man. Rugyan nak manon ha. Intaman langan. Bisin mo la dayta. Us! Mapantang arudan. Anyamat din na ngayatam itinobyong, friend. Umuna, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na nakadkadwa mo ano nakuyukuyog mo dahil siya alalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan nga agar-aram kanya. Katno apay anak ko nakaman nakaawat, naanos ang naguray. Sigurado ka anasingpat dahil siya'y? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton na aladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janos. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta. Manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kon iti FB tinubyam. Talaga kayang anapintas ka. Oh, Kat. Nag-friend request ka ko man ha. Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kat agbalinton ako marim da jay. Anya? Siyempre, ay kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso ang mare. Kulam tumutin ni tinobya ka. Ha? Ayaw na niya. Janos, awan ka di ti kabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang tikinasutil mo. Ang mga noad da kaingas na kabsat no. Awan, agmay-may salang ni Virgie. Jay kayim na. Agam jak pa mat nakit-kita ti kanayon ng istoryahan kanya kagayim na. Gayom? May mayat no kabsat na. Ta sigurado anapintas mat lang. Awan nga rot kabsat na. Ngem bayan. Tajay to gayim na tiyak mamukan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Diyak mo ha. Ang mamuam to pare. Diyak pa nga min nakit-kita iti personal. Papanantahan? Agpasya ta iti balay. Anya? Ala, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan da iti dadakkel ko ita iti balay. Nagbakasyon da iti probinsya. Ha? Ipasyar ka iti balay.
Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan nun. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang ay pasyari di balay. Mabiit ta lang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gayam. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y. Agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag na edan nyo. Asaan kayo nga agab-abang? Un matkid niya. Nanginangag pa ti abang itan dito syudad. Adu nga minan dagiti umagnaed ditoy. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak? Kayat mo? Anya? Sika sa anak nga inom iti ara kanya. Joke lang. Agam no kayat mo? Adam mo tariduhain. Saan? Okay nga Rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman to nan. Itulod ka to. I love you, Virgie. Janos, inarakop nakmatan. I love you. Sorry. Gamdya akong magawitan tiriknak. Janos. Bueno, gagayam, danggan iti sumarunong upload ti may kadwa pasat, wano part 2 ti pakasaritaan, paulwan, dagiti ulila, nga agayam. Dito'y darama tayo, biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless iti tunggal maisa. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daw ay, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka no iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Perhead ka no ti pamayanda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay ti gatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Isa mapantayo ka dagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awang madakas na numapantayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat. Apay adi kay napan ni barangay hol ngay, anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabayin manan. Win amamuyo mo tan di manugang yo. Ay, unay lakit din na ya di asawam. Anya ko matipagbainan na kat pagsayatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day takan kwa na, ngam natangkan ti ulo na nanang. Ay, unay na ya. Kas jay mat ngamin di asawa. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tainla ko namot amin na nasanikwa na atawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakitaan iti tawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na ti paglakwan na iti sanikwa. Agkatita, awanan, naibusan. Nanang, kahit dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay, ag-eskwelan tun dagiti duwang anak yaw, awan pa'y laturnong yaw. Ungtanak no dagdagak nanang. Iso na saysaya at lasya akong dagtrabaho ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragiti anak mo. Urayan
Tasaan mo't nga ron na nairuam iti trabaho ni Benji. Bapa nagkagibang ko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nangibate kay ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Lang! Kurang data Ado pa ti babayadak nga bills tayo. Kan ti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Yakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Ta imbes sa pagbayad na, ornungan talangan tapag kolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga yung pantay di private tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan ta pa'y mat nga pagadalan iti privado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit iti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y lagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apay nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunin, lala? Kunak, sumre ka kababaunan tabantayam dagiti duwang anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasano makabayad ta iti ado nga utang ta? Basta di ka mapanagkatulong, kababain. Anya? Idi, da kami iti babaunan na. Ita, si kaagi din ti mapanagkatulong dita. Idi dayta Saan ita? Ore bay! Basta di ka agkatulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat ang mumot ngawan adal ko. Agpada tangawan na ilupas na. Ay, basta di ka agtrabaho. Bantayam kiti dagitan nagta. Babasit na pailaan. Ngam panawam ida. Agtalinalid ka dito balay. Birthday. Imayag tao may kuya Wes ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre na ito. Bangtil da pa iti Agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata. Ho. Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check upan mi. Taadamit kwarta mi. Ay, kastaya. Sige nga ro, Benji. Tayawis ko iti tuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Tatang. Benji. Pinalingkik ita dayta. Paggunwaan tayo, tapna da si Daniel. Sana nanang. Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay ka pinalingki mi Ni, alaki Ado ti din. masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Na, ay, amo konti ugali day tamanugang ko. Oray awananda, ibagbaga na nga aglaplapusananda. Ay, unay, sayang. No di na ko mainlakla ko dang itisan ni Kuan ay patawid kan Kuan Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan iti probinsya tinla ko na. Sa apay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Alan awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamanganan iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ng isoda saan. Ay wala, Ryan. Agyaman na ka. Amok namin asaan ka anaimot. Ta managsimba ka. Agyaman na ka.
Nailumlumak namin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa. Uwen to, tata. Madanon to dayta, akan ito. Di ka lang mabuhay iti kastang aramidem rayan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't ang nagtakaw Nagpailibre ak lang, may. Wan angam, adamat kwartam. Ang kakatagpalpalibre tan. Madlaw da pa'y ayangad da kwarta. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klain. Madlaw ayangad da kwarta. Wan angam, panangloko ti kastang aramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakas ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano numamuan da nga adugayam tilugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno darasta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton pigang. Ta agrimit man ang dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Adan to pa am Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makamo ka. Da kami kadagita anak ta timapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Inak umutang ijay store. Saan ka store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ibagada amang urkurangistan. Kat pudno mo tamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga roden. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Oray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat, aganos Tay sukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kadayjay nga oray adon ti utang ta. Benji, Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon subyan dagiti daduma na utangam. no palubusan na kumangaming agtrabaho, di saan ta kumang agut utang akastoy. Babasit pa'y lang rod dagitan nagta. Napusot mo tanti buridek, mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan, saan? Di ka lang mabayanyag kat katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanyang ay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawak. Agad padasam latang awisan bareng maipapan iti kinasadot. Kan kinangato ti pride ti may sermon ni simbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan nato iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Bareng da kayo ti denggan na, nanang. Kumusta nga pare Benji? Kastoy, ayos lang ta magtibiyag. Na-progreso lang ta. Imbagman, hangam siyak, kakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Nay, apay nga ay no siya, jak itulok, ama wana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Ha? Wana. Di talaga yan. Nairanamat nga dapa pa na kita. Jak makapan ijay bangko. Jak makairwar iti kwarta. Awan nga min igam ko kwarta. Ta nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda. Ta pautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma nairanamat nga rod nga dapa pa na, pare. Ay, inton maminsanan na. Sige nga rod, pare Benji. Papanambanin na ya. Apay nga inaldaw arumor ka. Kat inakagdis kita riti kwarta
Magit ka lang, ha? Wen, bantayam dagiti anak ta. Awan ka nun tayon, isungag diskitara. Ala, agan anos ka. Pacheck ang maisublin tao, tinapo ka wakinabak nang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo't aksyon mo. Anyat ko lang. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagiti anak ta. Nukasta, inlimod mo ti panakilablabada, anak ka. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardangan nak. Unay lakit din ay aday dyan nga asawam. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod Mapampanunot ko pa'y kit din na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan dang amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Padya ka makapanunot tumot laang di asawam. Kagap-gap po medya doktor, Ryan. Aguyak kamatan. Bakit? Saan lang nga siya tag-uyak? Uray dagiti anak ta. Agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagime. Ha? Kasano awan sustansya ti kankanan me? Tadi kamat mangiba ti iti igatang iti sidaan no kas nga rumwar ka. Ako ha? Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta, naimput ka nga rod. Ngam nalabas matar aramidam. Tapati pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumati pang pangruna tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta ti mas napatpatekan ka? Kanayon kumat nga ibaga data. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka, lakay. Pakawanan na. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayo? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Apa yan ngay? Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam ngamin aya. Apa yung marabyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Ha? No agtrabaho ka kuma. Sa anak ko maparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kan pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na takinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di kag balbaliw. Amangan no pumanaw kamin kadagiti anak ta. Saan Bakit? Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na kuma. Patpatgan kayo. Sige. Ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Kararag kan panagserbi kini Apo Diyos ti kabilga na pundasyon ti maysa a pamilya. Kumput tayo itinamarsoa, tapno agbali na natibkar ti buklan tayo a pamilya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.